to Kaisak Ruchungata Uyakupur Toror Karyasak Payu Oranwat Nialam Masaisak Shu Paran Kaunor Yakatriasak Shilu O Ranwat Ran Kayu and Uyakupur Tororwat. Talankakan Katla Motail, Ivan Patron Sarge and Kalwa Tato one Paron Net when Kak Low Katkatwood. Speaker, Trial Curtain Kawata Kupura Trial Kalangan Hongpan Kupuran Sama Trial Court O Curtain the Patuanuya Sabulma Trial Sakaratan Kapwuhng O Peksawas Pwuhng Sabulma Kupur Kalangan Ekin Patapat ye yang ke trial ansokor. Kemal kati lolo aiban patron kapakap. Humain samat court nan marki and nan marki kan. Kaunen kaunak. Irma kat nan maler nan lang wasailile. Okin katin kai rong sabul mar telan sampau mabiliang agkit sabul mar aramasakan. Rakatin masantong kit melel sabul mar all o li pilipil kay me sabul mar ton wen Pohnpei katki ang railer ligiliko koparapar. Buena papali sabul mar saulangka. Sehiu penaklakwat monat pan te arail pan Pwuhng te Pwuhng nan sabul marail arai tungal uyakpur toror me autape karape sansaler. Sesuragak and short
Sakarair o pakisabol mar erepit marain koyo o masotair asota kit main kot labalap sa kabangakin kami pagi puko may rail katin sabol man kiyer arain sonbar ngatar wabil sansal menan kosandian kusunat parwat panwya kem saklan sabol marail aray tungal puko tatok de tian tatok Rai may bilman patuan patki ang rai. Nintuan na rai kinwya sakasakarata o pakpaki kupurar kalangan na niya yang rai. Song toto masoto kansa na mawang rai. Sang nip masan patro ngilan aramas. May pituan pukaw may rai kin nanantiya. Puan kakpaita kita ramai sore patohan kita masakak tungalan ki kasowa kawe riap sabol mar tatok mepenir katen kupurakin rail apan pan apa pan sansan main kot labalap Komkatin kupura Israel all kalingkay o bil at nono kay mapilkin patrang Israel nan mol saraw mol waon o mol kasampal sabul mararapit marain wisdom and yang Israel kalwa Israel Pertama pan paita, and paita nintuan kupromo yo kalinganala, maramoy, ren naman kit shawlangka, rakachin kapay railata, pil kapayata rai tungal ksin panenay, may yeyang rail, support rail nan pukaw. Mga terme, koneng yan patuan sakar kita main kot labalap, hapoy kisang ni salalong, hapenir katin mang, harakatin lindemeta o kasamo, hanan pakpak koros, masansal na newe kubur, and malwat. Mabukat koros, sesakar kita, o pulingke lang kapay kalangan Yesus Kristus. Amen. Kalangan. Kalangan Senator ko rakatiyo kalangan on paron net. Dahil kagan katlamotay laiban po na sa Chief Clerk kung lukuran marakan to roll call. Senator Atson Abram. Amen. Senator Kiko Abis Jr. Amen. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tucker T. Daniel. Hey. Senator Solsu A. Epcar. Amen. Senator Wilfred H. Edmond. Hey. Senator Stevie K. Edwin. Amen. Senator Brian Pietside. Senator Jack S. Harris. Hey. Senator Helge Nat J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Hey. Senator Sendelina Leka. Senator Mikhail Mike Loyola. Senator Kasinda C. Ludwig. Senator Makari Miguel. Senator Erilyn S. Movic. Amen.
Senator Sheldon Chi Net, Senator Nelbert A. Perez, Senator Mitro I. Simina, Amen. Senator Jason A. Walcher, Amen. Mr. Speaker. Mr. Speaker, members equanimous present. Mai kubro po chancel magtay chuto sabul mani ko quorum chancel me Senator Exide pat water main Palau o chancel me Israel kan me suriang pateng trail call ko me mia sabul marail kabinsale talat kabinsale nan monwoni kara taras tukak yang pateng trail o poiki atay chuto sabul man ko quorum aiban pagitang trailen kat pesang o pileu pesong-pesongan kat pena niat Vice Speaker o Senator Edwin mia sakaratak ng kawit kay me tiyang mona tayo bang kat pena muin ako na kumain bil kasaleta ko promo Hey, kailangan speaker mo na sa mo petition may pass trail sign pa noong ranwat pogi sa to quorum autan na pan melok mo ineu petition ko pa na route pagkailan sign ong maniyat magkailan pan katpena and for niya tayo petition ko pa ng route immediately member kayo katwasat and kakar sign kailangan speaker kailangan ng kawit mau memia Vice Speaker mo na iban ko kailangan speaker mo yun na itong alwawa mo ini kawitan masangren chairman chayan ko kalanggak tatangki kamalti petition no akar niat utya panatoro kailangan imen pagkak chayan nanti yang pil katpena niat essential menan calendar trot tatok me troto chayan me kat wasaksit chayan song nanti yang katto o iban bin nanti yang patro yang rail kan me sudah pateng cairan was kongong agen rairan kakat to pilniat kalangan kamu Senator Corin kalangan main speaker tungal wala pan ko puro mo one to vice one to floor one ki honorable member kan chorus essential me sabul mamail credential committee mena karirela le ranwat tatawut bilban petia ranwat komnak kawit wiya ben tatak mapan kolang tatak dan kak lel niat o nuaw karak pergi kejalan kak apalia lai rawat puai bil warelar asan nan report me pergi upil padunan report dan kak kapel nuan matang koros kalangan mai speaker Speaker kami Vice Speaker kalangan main kalangan look ele tama kasambal report enam patir main sang riau miau kom kak tola report pagi signature ayo motionin kakata kamareta kamti manteo tola ayami membagi speaker pagi reporter essential me affirmative recommend seated ma kak ayulian di delegation gedi tonwing gedi pagi pakairan lelang mana kabu maraboto na ke mante akawalan mo yaw arrangement sa karusian yat arier pat panapilan warna na so kay tuamat kalangan ng kamu speaker kailangan kawit mga bukan speaker pan take note of ito hama solar pakair temia pakair Senator Joseph masalar iban po na siya kamagit memia na kamu Senator Carl kalangan may speaker ikesa bali sa karanwa pag kawit ng vice speaker at the ten report patoyer ban kupurakan ko sensansal me kami tu uchung mana ka menoan kak montinan share o yang pa Pohnpei nan pukwa ka sampal wot an uyairan kubukupura pa ma luko ben mana ka ban miania dan sensansal me report uchung kalang kailangan may kupura ikarapan atay kamu mo tak tayo uya kupuran wot pwegi
ran what ye kalimau and ran Credential Committee sabulman ki ri Pwuhng atai sutu sabulman ke korum atai pan pesong-pesong tak niat oi kamelele me kuburkan pan kupureu pene tuate atai bil moiteng tatok and credential and ayo mentate rano shora sang raile rap trail moiteng vice speaker meuya chairman and credential committee and report eri kami kasang balo report nagyer kami report nagyer o sansal kami tu uyaya rai tatok ito me pan uyawi ma Pwuhng senator karos kak ma sani report Pwuhng Salaman and Credential Report ay ban address Senator Carl, kaitan Chairman and Credential Committee. O Chairman Carl pan pilpekuren Senator kan mayang Credential Committee and pilkakyan sa was. Mo insutan anak trial will create the extend more Credential Committee. Masalar trial kupureo pener ay me pan uyawi. Trial pan ran maleti sanga ran what Pwuhng trial suta sabulman ke quorum. O pileu pesong-pesong niat tami men pergi petitionen ni tuan kawait memia sang senator tuan kakan kau nampak tak berkaitan makat men songon pilsain dan songon pesong-pesong dan kat penaniat alangan pergi atai suatu sabulman ke korum ai ban ulian tai dia ro retengeti sabulman tai kat penan rangut tai rangut dia kalangan dan senator kokoros.